السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمرارو njema ya kheri na baraka eni mbaba hamika o na mjunda o wanzani wangu wa Facebook sirange ishwabaha shahemasihu ihemfumraru ya kheri ya hatu inu ninjembavi harmazi ya live zinu ili hadisi mbavi ngujo jelia ke wanaziwa na wabaraka wahatu kao Nasser Salih amani na ukweli inshallah wanaziwa na wabaraka wahatu kao ngari wale lao ngujo jelia ka wanongar lelao wanaziwa na ojojuha na irumbi na imani Mwenyezi Mungu ngujo jelia wanaziwa na lelao. Ayman, tu peux allumer la lumière là s'il te plaît? Merci. Non, c'est pas cela. C'est pas cela. L'autre. Merci. Mwenyezi Mungu jelia. Merci masha. Wana ziwana ikao ngarwalela wanu wake wana ziwana wajusoma noeshelea yukaya vanu endongo ya mwado msomo wa mwado yukaya mwanadamu ya usome duka mwanadamu ya tikena kibre ya doishilia wa mzingiriza harma daraja yukaya ya nadise saada uandikao ngomdunga wa inshallah. Ahmed Abdul Madi alaikum salam. Sirangesho bashinu nifanya video yinu hamirongo zikao ngeni tsongezao ninjevanu rido sahidishana son singar aminio kasiwa Komori baandarlo Komori ritawa makazi son pia ritawa makazi arane jaka ya tinjia baada ni njia harma live banu imna mwana hangu mhuyu
Cheikh Ayman. Pourquoi tu rigoles? Hanuzisa papa eva nuza video zinu za barende neni wakati simwambioka ya Ayman ngono hukanti vanu huni hamwenje baada wakanti huni hamwenje vanunga mabani haho walokomori walala hizane Ayman ikanga midamina ho garini ngari tembe yao ngari rwari yao pare kutsuta biha maudu kuna hishi yokaya hoende ngofanya operation hokaya hutabiha mala fulani hezenziambi iyo yonde point d'arrive hatu Ayman ngwendo lekoli nangabo wana walo mabani haho watohenda lekoli zila lekoli zikao ngarijoka izambo izonde ze lekoli za serikali kwa tuna daraja ukaya wasomese ula ulezi wa taifa wazaza hao ngabo watoshida wawabeha ikazila lekoli za serikali kwa tu waangalia wazaza hao ngabo watoshinda wawabeha harma mazumba ya prive ya nafsia ebenge ndongonza bao zinu vanunga mwaniyo hoka maudu nga mwanzo maudu nidunga idamina wenda Komori na ntuhanza nulatize mahaba ya he Komori ya haho mwana hangu amwanzo maudu kati dunga idamina wenda Komori ono utende hudona kuiza zabari wakaunibalia ujahunu zabari zenzia zinubo papa zabari ntohunishwa mwenje zabari nto na connexion hamadu wakati na Faransa na Marseille nga mwanzo hizo maudu kawende udekuvre hizo shauti nlaumu kati njahambia inude mana kanga mfanywe video zinu heni wakati eulojami ukozo rizirongo hadzima maudu rembalia neda Komori shari mswalitisheni na mahaba yuanze Komori bahi shahidi mungu mwanangu toi vanu hanuzisa ka papa wendo vya kreye Komori ono tsamba wo bwana Mungu nde akreye Komori sawa nabo yakreye ye Ulaya relio inu sha ngojuo kaya Ulaya inu ende daraja handri haja harenge mateka ezisiwaza hatu hizo harika harmoviri liziwa hahe sha hakahula weikana ndongoka tilotoka yanze yatoka damiza emadili yalo hula ya joshidari lele shaharenge haridhuru hata hariranti hokayari habili ramba ngaranzori kedaula watu shayema dhamana wa Komori walo yabo kwa tufanya hizo Emmanuel Macron yafanya hoka Emmanuel Macron guju harmwaza nsiza hatu hajarenge madili ala hajane meshaleto ifala hayo hunu iyo nde manari hundomba mwenje runiha par contre ula ulohula yeka fikir nongo katine magosho hae sababu haba hunelewa bumna mwanangu hamba witi helewa papa ebenge ika muhimu ni sulinye mabi zabarizo nyono makamnidunga yukaya vanu zinu pia zinu ngaranza oripwedhi maiyo maudu wanaziwana hatuanu hokanga sine habitude tiwambia ndoka mimi ni habitude wakati leshe haiho harmadaraja ukaya zemizeri zote ziono sina ujamanga njihadae na mbevanu izo riensho zinu nile vino mwenje unu na voti johanza maudu wabona uzaya utona habitude ya mandiyo maudu uje uyenshi zinu yenshiyo hunu ono izo ndeze mbwana za hangu ebenge mwana hangu ababa hatimbulia iho yatuka uona simsomo ila tarehe ito mabukuni ya isane ya ijue maudu eni wakati rujunda Komori shaka na unilaumu ngujoele ukaya tushukuria Mwenyezi Mungu mzee hangu ranguono daraja hukauona hukaulaya sha hukaurihabilia maudu zinu zijazibadili nyamshukuru Mungu ibinge sikaurengeshwa bahaisho ninjebanu upande wa hizi habari za falsafa za hema pan-african ngam amini wanrikao wajusani dainu wanuti wanrikao ngwaona mba ndongo itoka uyonti kati ndo tokaya ngwanzao eheili emadhamana wahe Afrika nusu yao warenga Afrika inuwairenda kanumo ngoni mweze nti maskini
zinu mongoni mwezensi zitsona wanadamu wafikirio, zinu mongoni mwezensi kao kazina parojo zibasauhe, rike mongoni risensibilize, heni tartibu yofanya, no bora, mwanansi elewe ukaya, ngami mndu kiasi, yo ujwa kanjireme fuba, sawa ne mwana ule ulaya, ujireme fuba kange ulaya. Ngami mndu kiasi, ukaya ngamina harma aruli lona naema, aruli lona shaba, aruli lona haina ndongo itokao. Ibidiri imeriji unde mbahindu ya hangu ilonio hunu wapontojo shinda na irenga na irunia daraja ukai nifai lebelilani fikiroli labwe lekafulani fikiroli la kafu na ilade zendongo ya hindeni ilo hali harma dunia ngedidoni wasuli daraja ukaya lebelila wapontojo shinda na lirumia eni ujoka ujalirenge ya anstehi ukaya banumi de patron wa hahe abunge bidio mwanansi anaemeshe hasababu nelebelila nyezi Mungu ya roya jari hanzi harmazi aruliza hatu ebenge wanadamu watu supporte hizo wanadamu watu hanzaru wasuli daraja ukalilabela hatulifayo wakazi shawanza ukalebelila eshabashila shedeshakae ilandongo kaifai zinye na rejimu fulani mwanansi fanzaya wenji wejazaza konti za hao zekana mabumba ya mali na shilingi za mali harima daraja yoka vale mwanansi katsina hata infra harima konti ya hae no agola nguna mesha hasiba ngunde komori hatu yondo wakati yoka ya rionoze fikira neze falsafa yoka ya rije rikenzi risensibilize mwana mkomoro mrumzaze utselewa falsafa yashindelewe hokaya yonde falsafa nkuyu yoka ya rishinderi lele leto ifala hatu heni mzimadasi ya elewe yoka vanunga sihar modulume ebenge gari joka ya wala wangu kwa na ujone harmazi tojema ekari jari kansi ngebidi ngasi wanduka ya ngari anzauri rundu mwe leto ifa ne maranya waelewe daraja yukaya vanu hatuariri lionio vanu dukaya yanuma dhamana wapeu warenga ensi hatu watofikira leto hivi ebenge heni mwanadamu ujisi yukaya umbabano alionge Herman Roger heni mwanadamu ujifikiri yukaya umbabano yalio ngeharima mjambaje nguonwe mitsilili ya enjizi waisi hao yohaki yadokana hasira haishi yakaya ishababi hasahendi soele wa daraja na falsafa yukaya yaeleze ulo hamanda aiwelewa yaeleze mzazahahe utabiho yaeleze wala mzaze uzao maana hawasulisha daraja yukaya hatosoma ekol prive rangundo de shumba shamando hata wasuli daraja ukaya ya wasuli harma baki yafanye baki ya hunde daraja ukaya ya hunde baki yardia mbahizama lizahe ola mndu mzaze ya redaje ola mndu mzaze uhuzo mhogo ola mndu mzaze uhuzo shiazi ola mndu mzaze ikao haji wasulisha daraja ukaya umwamala mshinzi alonuo ndongo indi dukaya yende alime yende ya undeni zofanya yende ya huze mnaafi ya jasomese mwana ya wasuliwa daraja ukaya emana na msomesa hensaba mwili yangu womana ya bidia jake mungwana shake jadidi ya kemana ya jakadamiziwa harmadaraja ya wangu ikao kwa tushahilisha hensi ikari wasuli harmadaraja heli yukaya ola manansi ya bidia elewe falsafa mshinzi yuka vanwaba harsaru wasuli harma falsafa ukaya ola jirani mudu haji wasulisha ukaya ya jehensi harima falsafa yukaya ya sensibilize ewanti fulani ne wa region fulani ilirke nkonyo nzima rijuse jizima rijwa helewa yukaya ritowe harima shida shilio harima Afrika ya hatu rike Afrika mpia yukaya ejoka ujarenge maadili mshinzi ya Afrika shaya dosta yukaya vale ulo patron de Afrika ekari wasuli harima daraja heliyo ngamjohishi yukaya aba ntizi njisa zijusa zenyonga waelewa yokaya no oamivu usaula la dongo nekendo wamivu rakara kadamiziwa mahashihwi ya ukadamivu zenroso zilono wabaya hatu za honda daraja ukaya riwasulishiwa yokaya wabaya wao ngabo wanji watu na makaburi ya hao
warengo undu ajaze hazinziro zaho mahala hunurienshio wakauzifanya iwasuli daraja ukayasima jaleo na resheleze nroso hizo heli yokaya leo zila nroso zaho wabaya hatu rende daraja zilawe ho wana hatu maundu waje waenshi harima Afrika ijoste hilwa harima daraja maendeleo mshinzi yokaya rungumu ya hevojo ebinge iyo shobaha isho shobaha yokaya tika urenge shobaha isho ni jamanu nieleze zaidi emanansi utuyelewa panafricain wanu wandu hindini panafricain wao wandu wadu walone fierte yahe kulo erinzidu ya hao walone fierte yaho mwamala mshinzi wao yoka omwamala mshinzi wahezenti zao ibidi zifa izenti zao shati zikundi za wandu ngamzirejezo wandu wao waoti wandu yokaya wao wandu ikao wanasabishiwa na mahaba yohanza huji mlifu wanadamu wahunde ngwanzao madhamana wajo huja maadili mshinzi hazenti zao shazidofa yenti ono zidofa yo wakazi wa hao shaitifa inusu ya wandu yonde falsafa mshinzi ekaija daraja wandu wasuli daraja waheza gubaya hari mazenti zao ndaukaya wandu walone manyahuli mshinzi ya hazenti za hatu ngwalao nosonyowa noriredandwa watu hindu norikadamiza zaidi na kufuruna dola usu ebenge yonde falsafa mshinzi watukahelewa wabidiwa eleo wi ngabo eulio mali wongu jojusa hekalite ya hae ne falsafa mshinzi ya hae eulo Senegali ngujoju hayambe falsafa mshinzi ya hae eulio Kenya ya jusa yambe falsafa mshinzi ya hae lewe eulo Komori ya undeshwa bahashokaya wananyasi wasawajusa za nyonga handani hoshida sensibilize ketsi muhimu risensibilize ulo bonze hoka wetende joka hujauni enti leo ya jusa enakama yoka ya toweze tabunziro zilo mali wonde ulo mali wonde mali leo ejoka ula Burkina Faso yende Niger wongwendo ya mbise mwana Niger yaona daraja ejeshi Niger eranya Niger waona daraja ukayangari tsanganyi hao baada wasawajusenida walango wajao wakuvre helioka ya watijandu wala waja wahunteka faintsila yota pauti rahna sirlo komori nga simuhimu jinongone sirlo komori nga simuhimu jisensibilize harima daraja ukayarelewe faliki eni wakati shila mzuguzugu ujohenda darajata uriholo usihi shaye manansi yaelewe automatic yokavala wananyasi waka ujumorambia zenu tazenuzi janga si muhimu ra kompanyo wangu wa yonde falsafa mshinzi ono yokaya ngasinizo wi ketsi muhimu yamina mominji yobabata mahala winji yokaya wanadamu wajue Niger wakawasulie falsafa ila wakaidukuni onrujua kawajusale gubaya ndabwe dunia wasawaona kazi zidubu mtanda mwanama utishangara inu wakati rakaishia zetarehi rambilo okaya wabayatu wakafanya sensibilisation yokawelewe yokae Komori keda ula huri wakati huo zinu kajakaya sho wakati huo izo waraka yokalamu na fei dezaka uve hazenongo izo zefanya mezi na mezi hata ze waswili embeberu haka unjia harume malaho ya waze wa hatu we unda daraja we ngalia ikanga wajuhunda baru wabala ya manongono bada safushiwa ili wajuanu ngwajipanga oje leo rezo sosio ihaja irende hando waraka uyo kaya ritsanganyihe banu rijirongoze kinansi rirongozo wanansi rigo waeleza haruma daraja ukaya nariangalie ezilio harume majirani ilande nziarabidi ridunge ili riaunie Komori
uambao falsafa yokange bidio wajema kati ilioma wajara wawanrika ongwanza waje warengeyezi warume shahini mwanadamu wanzo mabadiliho dukae mwanansinge bidio ajujusize eni dawaye yaone heli yako zao yende ujujo jijula shawiri shahini ujoko ujabala ngujo urera iya hoka ngujwele ukakati muhimu yende kinyume nizwe maraiya wajohanza waeshi hoka ya woto jofanya zila wafanya ili wakosundusa mruplani abondo mbaba nurahaja yokaya ngasinero linkuyu yokaya rije rike wandu yokaya risane ridorongozo wanansi walanga mshukurio yokaya wanzani wangu oskwa jana sikaujimu ndaharma mabanga zoe hatu ya mabeja ngar jihadisiyo harma ze tartibu za hatu zoshinda ili rifaliki riwasuili harma konferansi za hatu ngar jihadisiyo bahi ombabana ndana kanzi na himanele gari balati kanziani bahi tiwasuli mbaba hanu timibai bala hokati kahanza nende harma prilegi mubala ntahe wana hindeni hele jotoli bahi tionomze wahangu minja kahumjua alafu baada ya jete kudoi harishi yabo wanduwarongo wao haelewai suije hemibala hakabala hombelele hata wanama ngam amini hokanja ndana to parler on njanda hana ibloke hakabala hombele hata bwana ha ngari mwangari yao ni ngari mdunga oni Mwenyezi Mungu namninkeni ushinzi Mwenyezi Mungu hizo imana ndongo hamada zilio ndavozi rizamba ovanu waelewa ukaya ikomori ngiona wana ni amini ukaya vanu wana wanu ngwajoshinda warongo waju hatu watijoenshi ze mizeri rakarizienshi garizona umalahu inji heni mahala rajunda hata vambe sarjo dote ukai harmadarajo ka wenji enheli walio jumo omba dunwa Mwenyezi Mungu namnikene mvu Mwenyezi Mungu ajalie mshide mwasu ile hokangari wanauze no mdenda ibenge yo alama nku yokaya ze makaulia tu riambao yanu kartu ya lata shayanu ngarambao yenjia harma zenyi wengeza wazeo hatu wana experience zenji watabiha harma maisha hao ramangaranga zija ono ngazinjia wanashe watu ikaonga mjuo ono wanashe watu sirdisi juzi vanu tikabira harma aredobis tono mzaza hangu na manamsho hangu na mbibala minja kawajua shabada wanyona wan habili na biti balo wanangu wala pazenyili bahi elera na jawata boma na mjani mbehen bahi onjabala rdo hadisi waje wanambia ka ripuha mji plan tamba domaji ukao mji huo tsibeha waraka wahangu waraka huo wanadamu besebala oishia kwa ajali wa balara mbaje shati wasamihi hukawo wasangwa warengezi ndongo wazitaho etwani monsibila asuma ni hondi horakaralawa abari sarifali kidaraja ya ndongo ukaya hoshindari wane naye abo ngarjo hasuli daraja fulani ili yaelewe ukaya panu wana waonelea hule ukawa jwanza wa unye komorinu haukweli alafu baada na mbao sabari bala bahi mwanamsho hangu yakabala hadoto hashaitu tambokaya imagine leo embebe ruhare yamaze zahendeni ze silisi ho mahala pia hawasuli daraja ukaya umalaba mbese jokanza dona kanguvu mlio ngujoka mlabo komori juu hokahalelewa yokaya wa komori wala muhimu tu atamba zembantsebe kwa nahelewa uziro mshinzi ikaonga sinu harma komorila ukaya ekomori risarangamia jeunesse yangabilia antra hezi siwaza hatu zangamilia hula haupe ya hevi za baladuriatilo harma siwazila kwa naona kaula mongoni mwa upeu yoka mroha madoi ibidirione daraja ukaya vanu wa mrohi oshinda ile yoka ngari koza wendi rizamba kartuishilo duka yangu jojo yake vanu ngujo shana eleo kanga sina utungu hao hezi tendo heli roka homdeng sharanguri tsohelewa yokaya balaza nozila ngaziri hozao ridiwaza uka uskwa juzi ridiwaza ka uskwa juzi hele kafadziro la operasyon wambushu emanansi ulomoroni hanzaya si harmo mjoezi shari joka mongoni mweze blokisi zakaya zibloke wa harmadara joka ya nomti rohe mtijoenda po jumbala hoe balozi dizo hapo yeye hapo ya behe ultimatomo hasumani hajoha bloko wanansi watiredeji mdu hamandu wo huja harmensi hatu ya do dikta wanansi
na ila miono yansi na ula ubasa ufuatu ya junja dori sindizo wananse beti mtini ya sasa 50 milioni d'euro ibengena mdenge iyo mrudir jardo kadamiziwa no la pizi harma daraja tikia siyoka ya komori ramba unga sehuri rido fanyisiwa mtihani hamandu uono wane hamana angarara ala kulihari ngari yonao ezijoka huonda Nigeri leo Nigeri ilo ndele kafula hao uondo mamala wa hao leo kawambo kaya no kuna ujwa uje harma urengo mamala hatu harma arri hatu harma nsi hatu ya bombeha zale tswane ngujo katayari yende ya rozensi ila no ya renge umamala ukakati na bezo ya wandu adu kati na bezo ya he arri ila shangi na bezo ya he shiloba ala yonde bezo ya loniyo jelika komori wakati na bezo ya mdutoka uyonsi gena bezo ya he madili mshinzi hawa gena bezo ya zenfi zilo bariniho gena bezo ya madili yalio harmwe arwi ya komori ajare ngali yanzao ya bwele okawandu aloba nonsi wanadamu watoni ya ikao shawanu wanadamu ikao amjodwa tina wanatsebe waju warumya maha wanusu badala maisha mshinzi hao ya daima waju daima almidrari waeshi leo rijari fungwa na gashi Katari maana ilo Katarindi zihazi za ula ezo wazifanya mba izo wazifanya de Qatar wondo wafanya oze travaux zifanya munu we Qatar ndio uzifanya emana Arabie Saoudite yalo Arabie Saoudite ndi ilo ndele gashi yalo nilo maadili mshinzi yalo nilo shashindi hakanzi hatartibisha nguste hilo harmwe dunia Afrika tutsinde heli she Afrika hatu irende haka yonde mbabiza mina moyo kaya owandu wanu ngwajuja wacha waunde tartibu wadube harme Afrika ya hatu wahunde daraja yukaya warengeze mamala heli wanzao wakeko aristehi wafanya yani zofanya no bora wakadamize mwana mudu zabari ngasi Ulaya abo selonda ndani abo badarlo Ulaya abo inungende yake fidia ono yaho mamala mshinzi wahe mwana mudu ulio komora ulio harma comment dire harma zensi njeu ono abwe mwana mudu ngujojo yake fidia yonde des arguments wondo wajodo jaweri ninka ngani Ulaya vengi abo mlo Ulaya mabanga mwanone mbeberu wisi wongwana ngasi Ulaya ngarifanya uhazi kartunda mapesa bure kanga wandu wazoya kanga wajuja banu wadunda mapesa bure sihenda buhazini rifanya hazi zentsaba mwiliza hatu rifanya hazi rirumia zentsaba mwiliza hatu kartsarma uchwai na wizi ebengani mwanadamu ujo uyesharma uchwai wo mwanadamu yokaya ngujo ngujo do profite emba urongozi yalo niyo leo abo yaloena regime ya Sumani au yalo harma regime ya Makisali aboka na uona kana hishia na vale manansi ngufanzaya shayengu onokaya ombabanu balangazi mkiri yao aboka tina haja na pepe si wahenjume tindeheli hiyo rija Ulaya ngarifanyo hazi heza ntaba mwiliza hatu na radio zaka ngabo wenji waja hemindu ono handongo indrini wata wa makazi wenji wa madiplome harma daraja yukawa roha waja wa kansa harma shomaji ya mahana maha koto na tama yoka onde mbahazi wa jibamba yoka ngasi muhimu yoka rendera one karton jo badili riundu bahatisi wa komori yoka si ujulana shazantizi nji wenji ngwalala umonzani munu wale wandu wenji rijua uka wenji laalaka waka nambabiza mwama ala harma zentiza hao wenji laalaka wandu waka nambabiza rongo harma zentiza hao wala mamekanisien wala ngona nivo fulani wala wakafanya mbaviza hazi ili wasahilisha ze maisha mshinzi za hao shahaila ndongo zilio harma ya corruption ilo harma zensi za hatu zibabaisa wanansi wansi pia rita wa makazi ekanga mwamba ukabanu hapo wale Ulaya banungwa wondro singapore sio njumera mukaya banunu rija yone tartibu ni mananse bidia kende ni baada kazi sio masiwani kazi charma zensi za hatu hununga we oblige ufanye hazi sinongo jolalebwe hunu university raka ujari some risar jari somo karna kata yari rike harima zensi zinu ritsoka ya bori kama ndo ba haturike hunu hata retreti rike karijira saza turenda rakansa harumwe hawa ya komorila babo ngasi Ulaya ikanga mwangu waliona esprit za kitwana singabo sio njume katsinde heli hiyo ze esprit za hatungizo wala mnukana ujadwango kaya
mbamza spriza kitoto mratu jata zambeje mjamkansi Ulaya ekamwende Rusi mjamkansi Ulaya kamwende davini kamwende Marekani izomba mzazi prizitsona lingana ne marifa hele mwanamudu ya vembeza omalabidi ya waswili heli mwanadamu joka na mzazi priza yaliyo wo mwanadamu ka hausoni mwahe wo mwanadamu lo mtwana harme ankili hahe ngudepande na ndongoro minga mdepande ne marifa ya hangu ngamdepande ne hikma hangu ngamdepande na ndowendini no binadamu hangu kanga amini yokaya ngami Ulaya shamitsi mtwana wa Ulaya kabunga mjokanti vanu mtsodo dunjiha na ngamonoka izilo harma ensi hatu mbebe ruoi nge kozi mkuyo harima hokaka twanza sahilishe mwananti ya heshimu ebenge yo muhimu na kamuhimu nibe hosoni erisala hiyo wanadamu waelewe yokaya yo rikado ishia mbabiza argument zahe wakati rakado pale gava wanadamu amba na argument helio shama wanadamu jo amba ngena maarifa wanadamu jo amba kaya ngena uoni hata yemrudo amana yokaya leo na argument helio kaya leo oui parce que esprit ha etinde esprit ha heni mzima das ikaleo ngabo wanadamu wajuhuza za ilmu zao ngabo wanadamu wajuhuza ubinadamu hao hano wendene hano zoka ya ngo bavuni mwasumani ngwawe unda milioni na milioni na milioni yejaza konti zemaliza komori zenja konti raereo anaroa juu yuro kwana paroka masikini na olange valangurumishi hokitwana yardia doarenda malaba ike abole o mru hamandu ongo fikiro kabanu sonti pia siwi yanshija usikari yanshijao leo o binadamu waheni mzimandasi uongo konteo he maarifa nayo ne heli ya mjibali ya hahe ne heli ikao hosoni mwahengu konte yokaya yashinde yatangi harmaze fami hokar tangi harmaze fami dizo do wona mbiri ziharaze ndo ureve yokar johanza rienshi kibinadamu njohanze mwana ulo komori yakena tama ajemana ulo Ulaya ujoka ngujojwende yafanye hazi etujoka kanza afanye hazi umrutu hanza ngono shangio imperative kama nadamu yende hazini enda hazini juha ramru msharamru mmeda afanye hazi juha wende wafanye hazi ngasi hunu msijofikiri kasi wahenjume ngatungo nga mapesa shomaji na ere sanzo zila wahale si henda muhazini si kumrula leo hajaru kumrufanya hazi rundu mapesa ya halali hapo leo mkana jadori ya dori redaje ngawa la ya wende Angleterre juhende dawini wende Rusia ujua wende an Ameriki au wende envi kangu ambo kweli shakuna ujoke nsiabo na mrenzo ana esprit wa kitoto amjosu butinzambe heni mrungu tojo huja yambeze no anizijo ulingana ne marifa ya hahe heni mrungu joja oka vanu zinu zoka ije vanu ike vanu ido bimisa heni mzimadasi sina huja na mbokabu ngami Ulaya ngamlibwa 2000 euro ngamlibwa 3000 euro ngamlibwa 1900 euro ngamlibwa 400 euro emana ulo komori yasoma yenda yafanya daraja ukaya haundo za daraja za juyu za ilmu ngwendo komori ngulibwa zimengo mine nge komori ngulibwa 20 ukaya bwabo leo nje ni pesha twanla tsebari bonga mu Ulaya ntsambe kaba nwezilo komori ngazendo nayi no abonga mrijwa nayi umbabanu shediwara shahe Afrika shedao kamna ujwa mweshape ekomori kena ujwa yeshape ukaishwe pande sha arulu shilo harme Afrika na mjite na makri hata na mjirende jata ngamzambo Niger wala kwa jaka wa uhisia ka jazila jore daje maana maha yokaya zema madili mshinzi haongendo harma mabosho ya wandu wa siasa fulani wene meshe ze konti za hawa imananti sijiniha yende daraja amba no la holambe karna ujwari tokanti vanu Afrika inu wanu watorenga vanu eri profite vanu hataba wajusaye ni data ile mara ya wanti pia kwa juhamba siondo lo harma maha ngwa mjuja mkreya ili ndo lata wako mori mwe wabaibu zankili zao wanadamu watona direction wanadamu ramba mbidozi badili karna ujwa rimbe ni nafasi mrengeze mali zae komori zikeza zinye na kabila
na parti politiki fulani wajua salimu amri singari salimu amri hauso ni mwa Mungu shakara na ujua salimu amri hauso ni mwa mwanadamu uyenshi hema nyahulia Komoro uprofite Komoro ni Afrika yarumishia mbebero karna ujua ribia nafasi winga si Ulaya hunurija rione edaraja yokaya tartibu ndini yamyeshi baada mwongoza liswalihi kajawa nafasi yokaya je ya kensi yasimamize mananti ya eleo kayanga we muhimu wende wafanya juha wende walime soma mhono hazi fanya nongo plan karati droka ukensa harma place publique harma rangu tasila mungu hata lera plan no kutushinda wadunga oke soma mhono hazi rijamunu rielewa e falsafa karna ujuari kensi bari bongar konto ununga unishoma nje ridiwaze ikenu su hanyunga mjo hunu mwetembe ya munu mwekanti mwele vyao mwenje mwerdi mwekao mwejaho mwehada walo iho ngaru mwambia unuka ya singa simanga kamna ujwa mrisome zilo manga hokanga sivanu ngari yonao kawanada mweli watabia honra enero ya halali waibarikishao harima roho njema waja wa wahaima ni wafanya ze taratibu ze development za mji nyinga mrengo mkonso mwela la mwesi harima ze kanape mfanyo hazilera ngamwendao 9h hata 13h mrenge nzia mwenza nyumba ze biro hizo mliwa 0.2 hizo mwahama dara mdarideni mfanya heni taratibu zo fanya wizi mrenge ze mali sahi Komori mjini ya mesha alafunga mfikiro karjomba ni nafasi kamtina entere ukarimbe ni nafasi vanu ngarjo ujari zambe ekeza jiri ulanga mfikiro ila revu ya Komori hawallahi bila ikena uparojo ikerevu eza jiri ula zo ujiri Komori ebenge ikamuhimu ni birembabi osoni mwezi habarizo salama Muhammad Adam osoni mwezi habarizo ukarelewe ukaya ngasina entere risensibilize mwananti mwana Mkomori ya elewe yokaya ndongo ya mwado ngebido ya juwe ndongo indi ngebido ya jijuwe ukaya vanu ibidi ni himeni wane bwana mbwana yinu do ushina njuwe ukaya shahangu shojo unifai shahangu mi ujo ushipartage shawola ya hunde mimi ni hunde shakena ukire shahangu mtoja mtodo rengewa nerumi ani ye renga ye jifaidisha nezidu sahansini hanano itoka na balanga mwenji wa profiteo ze habari zile ibenge shababi Mkomori elewa edaraja ukaya zinye na wandu walo harma regime watije warenge yankili hahe zankili zao ni yankili haho wa urumili harma daraja wenji harma zefami nganyina emajando yalo harma ibahari hukang wenji kwa jahea wafa harma zebahari rekandi ya maore rekandi ya Mediterane wenji hata hana wenji ngwajoka ya ngwa unazedulori hizo ka wasomesiwa harma daraja ulioka warejeyensi waje walelensi harma daraja hizi la ilmu za hao shawardi waje watawa makazi wenji hata wenji gari joka wenji wasomo waja wamba wahundu opportunity shawarendo magalagala emiji isijiniha harma daraja ya nozinji yelewa yokaya wasi na wasi sinderjo shindari badilize tabu nziro zilo harma Komoriyo maudurike na Komori mpia ya malezi na ilmu na swarafa na hazi na irumbi eka relate shwa bahashinu ngam amini aboy Komori tsaila mtu amini yokangarjo shindarunde daraja yokaya shinde rifakuwe na rifakuwe bakena ukarna ujuari kensi harimai malaho ya turudwa ngariko zao na boy Komori iwasuli daraja yokaya isihi harma usijini hane hedi koyo isijini Komori ka uyenshi harma tabu shakar japoro rongolo nai hamande heli dunia warongwao nai harima zetarhi kweza takwezi mashababi ikejeju wakati yokaya warale zito waonaka wafjifanyia bila harmomi mjini hanyu ivanu kodi rangamiza mashababi mangavi wangamile harmaze bahari ivanu kodi rangamiza mashababi mangavi waroha waende wasome wala tazamali mshinzi za famii rajofanya project za famii rajote harma konti rirenge rifanye ndongozi nji wangu wasoma waja wabanu wardi wabambaye harma yensi waende wenji wafama barini wenji wende wafanya hazi za tuwa stahiki heza elimu za ikejeju wakati shababi yokaya jifikirie yokaivanu kodi dinero jokoro harma miserie shababi wenji nganyi madiplome nganyi Ulaya mwene harma dunia
ndini mjoka ele okaya banu si wandu batu yojua renderi wasuli daraja jana wala mwana wa mahamengo miraru na mitano de ya jusa revolution ya wasuli daraja okaya ngami mundu yokaya ngebidio Burkina Faso iwasuli daraja helin ndini wa ulo Komori awe ulo Ulaya wajanza mabadili ujoka ushinda ukopenongo hamadeheli ila ulo nema hayo au mahamishashana ndio mahaminji mbavihaniyo yokai ngebidio bangu ni reve riwasuli daraja okaya rihabili mabadili wakati sikafikiri kanda unu kabati wakati kati ndo unundo wakati okari huntanye rikebwa dzima risikubali wanadamu ikao ngwa nosizi wao wanansebe ngwa baba isi wao hambabiza unro ikao wafunye matoa juha ngwa zionao haruma unro yokaya waju yenshida hari daima almidrar wa yenshindo au heni ejirani ya yenshindo hamanda ya heli ya jiso kange ngu yenshile ngu jindo na mnagari ngu pashiyo ono heli yokaba he joka na nafasi yoke jirani bahe onda mnagari ya pashiye ono sawana bor Ulaya yokaya leo joshinda haunde etartibu haundu e permis Ulaya shangu joshinda jonde etartibu yokaya onda mnagari ya pashiye he nafasi yokaya ngu yono ni yokaya leo ngu joshinda fanya mbaza onda mnariani bulie nafasi yaho ka utikensi hudotini ya bani hao oto he mali ya profiteo he mali hao hado urenda mwanadamu tsihenu elewa yoka vanu wakati yokaya ngebidoni fakweza nozi noti hankode ngebidoni fakweza nozi nushaha uchichiribu ya elewa yokaya vanu isholoni shole ya jirama mfuba maudu tijojwa nikena mzinji hana zinu ho adilifu na joka nohe Komori hamu kweza hata kweza shababi Mkomori usikubali utilo harmale sanje la wanadamu yoka kwa tina ndongo wazifikirio ikatine mabosho hao wallahi bila shahidi Mungu singa sina mbabisa vingari yashio wallahi bila shahidi Mungu gasina wanangu wasomao wallahi bila shahidi Mungu wanangu angalo nono hao rijo jwari kejo wajibada isa wajiona kabango wa manga vanuso ni mongo wa manga kwa tina haja neza zambizi jira harmu Afrika kwa tina haja bango jwanga lo wana hao kwa tina rongo walo na haja nizo rijo jwari dazer kalmwe kwenyo shangar jore na banga ni kiama kario ndongo mbie helinu rikosione noza helinu riensha mande helo waze watu waenshio ba rijo ka wenji wa famanga wenji warengeze retreti za hao kwa tusubuti wahenda hayo zero ulio harmazensi za hatu tikia sala kulihal yokarijeri dihe abwaza ya watu walima mbabyo kena karna ujwari bena fasen roze heliyo ngarjo zirongowa rihunde majorite yokazi badili zo badili hezi hanywa zinu rikena ni nzima na falsafa wallahi ngarjo badili ngarjo bambaze madu ya Komori felio kaya ngwa wa miao wa Komori weri hisikasinde madu isiri zambao kabastabu rirenge ka wondo wadu wa Komori kari jabanu ngarambao kange bidori yenshindo sikias kweza hata kweza baada nabiri ambabi harmaza barizo dorudiri wajibu wanadamu ikao ngariona winji mbabi za komanteri imo ngariona owenji ngono we hamba mbabi za mirongozi kao ngazilingana nao nyina ndabo mwabanga mrema wendeberu ono mjoka mjazani nyina ndabo ono nkansi ho ngamliza umnyanya ngamrenda oje emakati rahabili yokaya ngarjo Komori mkanda kamjajo subuti mje ho mabangwe ni rakaya nkaupa wangu walona mizinga we shangazo wananti yokamtida ileze haki za haki mwananti atida ileze haki karjaro hapa anurenda mali yonde mana na kativiri banu simambia nyokaya vanunge bidori sensibilizo wananti hokawa malitu ndo wajoka Komori wafanya zila wa mali wafanya riroha vanushari Komori rijila haya yabo rikarme mabango ya mijini hatu rikavira harme miji hanu rewasuli daraja okari sensibilizo wananti waelewe okaya undo wakati okaya riwasuli daraja okari ya unienti mkanda leondo mzalao mkai ho kamjajo subuti mjomba bandaka mkaupua wandu indri mpua wandu walo na binduki na mizinga wejambari ngwa shangazao mwanadamu ubiriliwa hifadhi ya Mungu
valari to bale malaika wondo atori bali hata hojayo hata radireje hoka mgwaele wakaishilai jihadi hoka ngari wana wanadamu watabi hao shilai jihadi okari johanzo na hatuma udwa nshino imkanda vanu wanatobakisha na mvuza Facebook vanu mbese vanu kamtura mbo wangu warongo wao sinda wala wangu rahajabo 2021 ensiyo ya rindrinda harma daraja sinda wala wangu yokaya singar zamba vanu shano uja na ngarji panga o ngarjo reje ingena mpange wangu wala wardi waje ikanga mbao kweli komoriho ngamna narudube zitsoni kama mbao kweli reja hiyo mbao ho wandu wala warengeni zinga yo wanje harma majumba hao wadulale peka arinje zitsoni komoriho riwanie miano ya hensi hatu itirengono wajomba hanyu no baba hanyu muone daraja okaya mdori renga mahila mwerenda malaba dasi nambirambuendo sitsondo kangari mava nuramba zano zile vanu 2020 ramba orija rikanda sinanyi imo mkanda huu msaru hamtawa mkaupua wajomba hanyu ambe na msise wana masoroda yao masoroda ngozi wao enelela le hiyo na mwasisi hapo mwatambaze mwasisi ondo vengetika muhimu ili wanadamu wajawanu we lizazen taranena harima mirongozi hamadizo Mohamed Shami kashifu nguna unike khair inshallah on we lizantara nena hamada hizo waelewe ukaya vanu kartufanya mtezo ni mshangazao kavanu zemvuza hanyuzi bakishara ma Facebook si hamba vanu ikaramba ngarenda si urenda ukaramba ngari jao na singari jao ngari jihudumuo vingena mtsodi mjemfanye scenario hiyo sha izinu tarehe ramba ngarju jabo pakari bambaze madui wanu baje wandu wajukana irumbi karna ujwari mbane nafasi kanga mrenga oze maliza komori mwehila hazinye na kabila mwerengaza hazi mweninkai za famiza hanyu mwewe hansi yabo mwefanye zo mwenzao leto ifala komori lereje idingoni bali yokane usoni karna ujwari mbani nafasi bahindasi ikabala leondo mwaka uzalwa mwishi ya zetare ikamjajo wondo wavi rakari jafanga sina moyo na sishari isayi honde miano yansi isari isayi honde mahaba yansi rijari wani leto ifala hatu ili leto ifa maudu ne sayi honi kemakini damino wanaziwana wahunre mahala yokaya watembeye amani na raha mandeheli wana hatu wanaho watende hunu waisayi ho wakawunya sharma amani wahunzenzia watembe harumaze siwa za hatu siwa za nuru shakar jabaki yokaya vole wanadamu wajwamba ngarlekeza wensi habjon bombornaji wana hatu ridoa sisa ihore jare waturukiza yensi ebenge namjaunu kanga mbao kweli sikarikosa hoja hiho garumambiaoni sikarikosa sohenjume hoja hiho si uja na sisi rahija nyi uzirodi ngoni mtamala mjia ndota harma madirisha mwe angalia nyi utahamba hala ndo tunja hao madirisha bango mungu wa vironda yodu nimrede yodu ngamfikira shahafirisha Afrika indri dasinu ngwanza wa enshiro kartwanza rilele matajiri harumeme la hanyu mbunake na shahengi yake tajiri ajidaina utajiri msemrenge mazamba na mrenge mazamba yawe mioze mfanya hini zofanya hata mkema tajiri mbao heze mali zake komori zifaye komori sherewe ulo komori ya benefise mali harume komori yatima ulo komori ya juyo kangu junda benefise harume komori ze mali zake komori ensoma ya komori i benefise ndongwendi mafundi mema lekoli njema ono banjema ono wanadamu wajuu upanga tartibu zoka ensoma ikensoma leo wana hatu wajuhe na maalumati yoka wajuhe wana yoka washindi wajuha na mbavu za nongomu mozi twani hao
ebenge yo mana hao okayanga muamini robo mbili waziundao izo robo mbili ikao wanadamu ngwarumao menjana yao no karjajara rabangar kinaya orikensi banu ono ritodo lala homo nje uno sino andwashe ono no ana ono na bonga bo katsina haja na ndwalo o masiwani garanzo ejo kusudio abehara riali hao masiwani shairumishe haundo leo tasiriono zeno zajiri etobibu ya hatu ya kukinaza o komori Mwenyezi Mungu namsamihi sisa Jessica rion rokendo wa hetobibu Mwenyezi Mungu jojelia keparar makhair suhafariki amono no zinga manyiha ngonora kana mzima kana skaneri wakomori pia wakorohenda Dar es Salaam kwa johamba batso ya fariki kartujwa wajuka wajushinde wabiriliye zema amalazila kartujwa kwa ushinde wabiriliya Allah yala Mungu namsamia mlazebem ngaranzao leo ni joka leo harema shayashinde wabuwe utabibu harmwe masiwa shaye ni joka henda panka ushatsombo kaenda Dar es Salaam abongari tsingo tumia zensima jirani ala kulli hali ishonde sharia filisha ebengenyi mfanyao wana mrongo isonde zalingana nani ukanga amini waze watu wa fahari ngwa mdunga woni ngwa mangalia woni ngwa onao izo mambao ngwa onao heli watabia harmwe komoriyo wajamanga watabia harmwe simbufu ikanga bwadi ujahunu la harma zakanape westerehe omordu jowe sazao wenda we hada wa komori we wahadaya no amba bomborna jina ndeni singari fanyo hazingari libao harma daraja nsaba mwili hatungari simbwa onda mapesa ranza usikureje harma komori rijerike yabo amani na heshima ana mjamfanya societe harma yando ezilo na makafiri makatili madhalimu mrojo jafanya societe ndao wenjiri joka ngona nafasi hiyo wajojo waje shangwa warudio hala magenro yaliyo harmwe komori ukamrungu to bahasha no to valupata ila ekonomia hawa jojo wala urendeje ngero rao sababu no wazeli mrungu jafanya harma makatili mabandi wana mrungu jorengeza malizahe na joja yohoti mwanadamu kao ngena piteneze malizahe no simbu besa mramba mapesa sheni ujo simbu hane ankila haya ondumali hambangu jo yarumishia bonsi ju yabo harmaeze ilona mabandi ngaranzori toye mabandi yao emanara wasuli Afrika wasuli daraja ila wono daraja kawanzo toye mabandi warengaza nsisa hao warengaoze mamalaza hao waininka wenbeberu hazifaida za hao wabao hele toipa wajusa ze revolution zao izo ende daraja kaya leto ipazidu talinu lijusa ze nyonga za watonya okaramba ngaranza oridadi ili zonde za unda komori ramanza rakamjanza ngamjuja banumlize batu hapo mtapalao ula yo hamba indrini ulambibito washibibi biesha tonga ndo alaza nyonga ukadeja wasawa nisoelewa valangu abibitsao ukangwa elewa ukaya jiri harma Afrika ila ekomori ngyo mongoni mweze nsizilo harmo dhulu mifula ulambibito halafu ngwa jowe jiti ngamu imaginao rangu de zenozi nwandu wala wandra wahibu kama habe shetani kumra kasubuti ya hezantu shawa profite mirongozi minji ono abha ndo anzo aringwa jovanwe wambanga ngamrongozo ndo ngamambao ndo ngwendi Afrika watwele wanzo arenge independence hao harma daraja nongozi nji halafu ngamjitona article na minamu yokanga mwanzo mbunguze zamvuza heshababi ya johanza zibadili sero linkurilo niyo ngaranzori sensibilizo wako mori deja wajwezo wanzao eni wakati wako mori wajwezo wanzao abo wakati uo joka ulabo wanze wongujo bae mwana mkomori haelewa hadaize hakizahe nge ujoka ukabonze ngujoshemeza kai mwana mkomori tola sawa na mani sawa na Niger yonde falsafa mshinzi hatu na ngari joka izono ngomrende ha boka ya situandu ikao rijusa nono ye aru ya komori rive harme azi situandu ikao rijuse aru ya komori rive harme Europe
sitondu kauri jusarme arula ya komoringi an Amerika on yongio arma ipande sha aruli shahe Afrika on ebenge ngarjo enda ze mbio za hatu yokae Afrika bayo ikena fierté ya mwana mkomori bayo kahajusa za nyonga hamba nazibadili suala nijo ulitekeleza bano ukamfikiri tikamle amina masikitifu kaya tishia aradu ya henda harima mbene ya dunga na mbene harima mirongozi ya kaika henda amina masikitifu kaya masikitifu nlo nayo ni masikitifu ya he waze watu wa Komori kao waze wanu wanuwaze wakawafahari harmadaraja ukaya haswa demze mkomori ule Ulaya hakaustahilwa zaidi arima wala dhamana ikao ngurumwe masiwa kodhamana njana yakaujwa ya pengao watinoka yangu elewa ukaya ngaboemze kao hajihansi harma ekonomia hemasiwa nande diaspora wakauja we manipile waze watu umahala waliohunu weja weka izonde zambuda wakausimbushia no bora wahonda hezi riwasuli daraja haila jirma wakaniyo ila milanansi hao yakaya ika dombonzi wenji wakauzingara tena harma daraja yukaya hezesheo nezesheo lila za hatu riwasuli daraja zanwezo zitomole hamanani usikitifulo nuo waze wawanti pia rika waona wakaujuha wahija harima umparo wakiungwana wahemasiwa yonti pia yokana zibadili winga zibadilio zabari wenji hao wala warengeze retreti za hao baada wazirenga wajiwasulisha daraja ukaya ay babanunga tsonjo ukabanu hata ndini ngebido zanwa zibadili baada mapinduzi yapote ya jiri wakomori wanti pia rijiundu harmaze plasi za Ulaya wa baba hatu shanya de daraja wa baba hatu wala wende no jireji za dingoni hata rijiundu na baba waili au baba mzima harma zima na mabango ya hatu shay wasuli daraja waze wala wardi waja wasubuti wangu kaya gardore jusanida tainu enida inuni idari wani yao ndo wendrini ngari wani yao ze endrini ze komandire ze biye za wali ikao ze biye hizo ngazirema osi diaspora sonti pia rielewa kaila mbwana abidi wano shahi formo ya kaya rikahambo kaya ala kuli hali bwaze waha kamturutadi eske rikaza nozinu ziwasuli daraja tayi yoyo kaza nozo zijwezi njenzi yanisha eza nozinu karchonda ratombe harma esheki rika uzamba waze watu wakafikirika mabala rika urema ifikira okaya rika amini okaya embwana nku ya bidi rizidi kekari reje idingoni de mbwana yo wana haswatan de mavama na wapeu wa masulisha ni waze watu ikao mrengeze retreti za hanyuka mtujwa masahula hao ndo mwenda mafanya mezi 6 hata maha ha ula upeu wa hansi wa harmenti ya hatu waze watu amada wala mwahimjusa ni daila mrudi mrutadi nga mkonto harmaze plasi za Ulaya mwekanti mwenu akafe no lanchede honyongo harma daraja ukabala hosoni mwani ojumenta lekomu shamrudi mjamjiswa litisha yokaya nga mwanza mwane mbwana yokabwa kebie za rahisi zebie zilari mhadilini ramba waze watu c'est le moment unutindu wakati wandongo hamada zinu zokaya zinu relewa kabala wenji wakaurenda joka wakale wakailambu ana zokaya hosoni mwao zijokaya a leur faveur yoka abon ngo wandu yoka waji wakadamiza nongo ili wa profite zinu ili wabaye nongo rikaba ewe karana hana wase watu kama na haneza no zinu kwa jaka helo abantu ngaramba oje maskiti fulo nayo tishero du yoyende wase watu ngwa traite wao harimaze rezo sosio
zoka wanadamu watu hindu no tsimbuliwa zaidi ya mirongozi ya wengenga mambo kana zimpareni bwaze wa hatu shakamwelewa enida mjwa ka enida inuni ida yokaya ibidi himeri wane ranguvala hata vanuri wane ne mavadi mwape wanu kwa jajo jabanu adopo wananashwa hao kwa jajo jabanu ado zefamiza hao zidohula zebonweri za hanyu zidohula zebonweri za hanyu no sterehi no rengaze mamela za hanyu no hula no jabanu erdi we mtreteni ebenge wando uzironi wanao mdohama mzee wangu ntonto wangu hajike sani yokawanga amini yokaya mungoni mondo wajuja njarme tarehe ya komori hokaya mzee uo amina picha la hangu nilonilo hokaya beramu yekakosa hojusa harma maandamano ikawa sika harma zembanga zokaya riwane zanoze vanu ledanzilinu ngamrewe jamadawe yonde mana ndongo wao shanga mjokanga bwazeka ongwa lonche de honyongo no nazeka feza hao norona kama nuri butaliwa aborahamuka ya karnaanza rijeri lime ridihe abwaze watu walima garanza uzemba na za hatu wasuli darajo kaya no mauduri tsike ondo kari jerengere tretirirende bawo eula inurjer seza turera ke komoria bala rione tartibu enda zibi yoshinda risaidie deja de effectif yo tokari tojwa kai komori nuri jari kenentsiza deja no unika wana hatu ya mahaba yo kawa anze komori hao sharti jeri za wanolaya riwapambaza harmwe komori ila hamai yaliyo harmwe komori ebenge ishonde shanika huba ni jendongoze hamadu waze wa hatu hokaya mze uo mina santima nae he mahaba ya hayo kaya yeka kosa ujuseberamu yeka kosa ujideplace wenda heni mala ho henda ikanga bo msafaro kangarendao rake kinansi yaonesa ila jirma hejagila hahe yaonesa ukanga mibanu ngamkozonezi jiri shairi ditongeza ukayanga mrandi rombabi no waze konga ukawenao harumambana hamada ila wala waze wa uransi waweche leo mjanga mtrete wao ni wandu hamada wao ikejaje kiasi yokaya waze watu raelewa falsafa yokabanuze mbwana zinu wanahanyu ndo watombe harmaze piège ze anje zinu zokazangamize wanahatu kweza hata kweza wajomba hatu ikao ngamwishi yawe mina mwikao ngemundaoni ukaya ngwa profiteo ze mbwana zila bada kazi jenda selondao nyoti pia mjihundu harumwe masiwanirika uzamba kanga mjohenda izo wakati raka uzamba wandu warenga hido wa mdeaoni waka uritrete ukabanu wanungu anzao ndini hoka waka hele waka ilambonzi waka wazingara leo wajwa warenge ngwa mlapizao ni baze wa hatu wajwa warenge zano hizo wazirenge mbuda ngwa mrendao ni wandu watuwa hindu sikia siyo kaya mredo waze wa hatu wandu watuwa hindu shani inde mahanza wajebanu wadomvanyani ngwarengao zemaliza hekomodo wezi tomwa nani shawar ingwa tozo wadabwe sharafu shahe komori hapo ebenge ikamze wa mtonto wangu Haji Kaisan kujelewa enida hiyo waishilie message maerewa na wale wandu ikao ngwara mfia zariba za hekomod wera mfia za zemali za hekomod ngwa petsao zemali za hekomod izo ndizo mali za hela duani ya hao zo muamala za hao juzi wende wakufanya za hao mwana hao wana hao waili waangalieni taka ya Ulaya wa irenge wesi sahula zela duani zila wa gonfle yankiba yabidi ifaye komor yakenda yafai janibu fulani na fami fulani ukata ulapa ngwarengo mapanya wende wechaze mali zila nuambio kaibanu karitsura mbwe hatori hiyo leo ngamwendo mwe wahaza nyumba za hanyu haruma daraja za nyumba hizo mwezi tihani turu la swana mashababi ikawa za feeling za onga zifikirio haruma daraja yokaki ya kinaijana ngwendo watotana warunga na mafuyu enelela la waja wafanya nongo ndini waja wafanya nongo ndini wamenye umamala wa hanyu wa utoza adabu wa njarmu mamala ula hatangwa renga ulezi wala karmwe mapazi werenga wehinwa wemenya heni shatamani wehiba werenga wenzao
ekejajo wakati yokawaze watu raelewa falsafa yenu yokaya vanu kazijabira wi kazijabira haji kaisan gamuparo hokaya sijwa para wenji shawendo wanakauona harma ejanibu yo mwaka beshe wa risala mwaka utozo adabu mwaka uvanyilwa harma ndongo hamalizo haji kaisan wakati uja yokaya msibe nafasi yoka utovada adabu hamada ula utoka ujuma uja hosoni mwanyi wandu wa thamani mwarendaje nyinde maunde miji hatu rangunde makati mwavira bushini mbiri harma heni mbaba hanu wokaya ili mji sacrifice biza hanu no msove malaho ya hatu ija Mwenyezi Mungu ajelanga nyina monanga mjo uona raha harma komori ukanga jo badili bi idhnillahi alkarim zembwana zatu ngaranzao anile turu maliti harma miji hatu harma daraja la swana non ukamweshe leo emakati ila de Coupe du Monde ya 98 ono hajike sani baada ya Coupe du Monde ya rewa ono hufanya msafara husihula imaluwaza wayabali ya he fijo la equipe de France na ani har matarti yoka utorendaje utotarua emiji hatu har madaraja ono urone saturu tailo ni wandu wa thamani har emiji hatu hajike sani ile tayo kanu veshe barua hiyo hokawe mjomba hangu wa thamani wa hangu kami ujua hokaya unonesa umuru wa hokaya mika kosa ukande minawe harume marengo yokari wanyeze nozi nuzibadili ile tayo ka upare mabani hoka kamna ujua mrense opuzi pa unu onu wanu watu jabanuwe mtoza nadabu nyinde madepite wa hatu hajike sana nyinde madepite wa hatu nyinde mamera wa hatu bali nyinde mawaziri wa hatu hoka nyinde mwatonge miji lo miji sindo wandu wajo mprofiteni we profiteze mwamala we jo renga we gonfle we wahay madara mdarideni harma muzefamiza hao mrumshe ngojo na mrumshe yake na baba la nyumba na bala hatola hakenda wasudisha handi zamana nyumba zilande zemali za daula ze konti za wazijana wale toifanga lifao hanzaya mwende mwamga mfanyoza mashughuli zila harma darajo ka olioka mwele ntohole ngamwela ondo wende pesa ngujeno da bala salimali amir uadili fumoi ulona wandu waloyabu watu ufikiria le taifa kweza hata kwezi notable mkomoro kweza hata kwezi notable mkomoro raulo manga raulo ngazija emana ulo notable ngazija aulo notable komori hojimlifu de mwana nyu la ya notable ya tula la tosiwa no bora yangalie heni zofanya no yaje yokaze mharuma ula unde daraja ukea budo kende de kaimu wa mji udore daji ikayahu nafasi leo la mwana nyuho notable amanda ya jusa movement ila yokangwa nzo ya jidailie mbabi leo hajangu tretewa ni wala wandu ikaundu watongeza rawasuli daraja linu watuanza wamsaidishe shaya msisana anga ijo wakati yoka utsanganyi hewe notable ulo ulaya rihunde daraja esha wirindri ni yo wana na utoba dabu hamada unu na utoba razi hamada unu kweza hata kweza yonde message na kamuhimu ni uweshe yo tonto hangu amini yokaya we hundunga ukamizijua eni wakati na undabahati na virauda honi mito wana abonlio harima etele hao vengenga amini message inu ngojo idunga renga hithi utahema kaulu ya kitoba adabu wakahamilwayo na ulasedefi yoka ya wembungu wani yoka nyitswa na damu mlona faliki nyitswa na damu nywandu mwana damu alemewa banga mwanzo mdailie emwanansi yoka ya kena bieza haki ya kena bieza rahisi izo bie yoka ya kazna ujuazi puhe kema katiliala kwa jaile yoka ya narisizeze bie mwende nga mfanyoze mashuhuli mwewanikaze mali ukata mlewa banga mliorengo uvuru buni ono kumdufanya mashughuli watu noka halibila tete ono heli rishauze habari ngamwendo mwefanza nongo izo mwewanika no abongwa ngwa mzoro veoni harma daraja ukae maisha hatu yake maziro zaidi ibenge kweza hata kweza grand notable na mrenge hithi ya makaulu hamada hao mwelewe kasi upande wa hatu kwa na hunda mbavanu wabire ikangwa hunda faiblesse yahanu nyima notable wenje harma miji hatu wefanya zito urendwa harma daraja we manipiloa zeo hatu wefanya zito urendwa za nongo za batani za malabe ya batani ngamrengo hizo mwezi bulia kejajo wakati yokaya leo ngwazifanya wardiwa mtozana adabu ike mrensenzi ya hiyo itoka itodo henda ala kulihari singabasi wahe mjume
yoka opando hatu kwa namuna babanu wabire na mjuseleji rike wazima ba umdu wakati yokaya heni mwanadamu wa mkwele safara leo ngari joho muona hoka karna ujwari madhalimu wanu nafasi warenge komori hatu waitoze adabu watu itonze hata itonze hajabombo ike daraja ukaya hata ila mbatamu yohanywanyi ike kaikaya karna ujwari be nafasi komori itorendo hajabombo ngasi na wakati yokaya ikensi mpia yokaya ike kensensa muha shaike juma ubalighi hawatania uadilifu mahaba na nyanzo biidhnillahi alkarim ibenge waze watu emakatir jo mparani na mje emakatir jo ambana rdungane na mrunge mindu leo shababi ya tende yarengele fumvulahe enotable yarengele fumvulahe basonti pianga sosa gwani ngari tabia we mrumzaze yarengele fumvulahe okawe fanyo menage yende aja hunu ya tutabia ngarono fujar ulo Marseille ulo mangao jimlifu mrengao zombo za 4 du matin njoka parsonzani mulo haya ono mwagresewa harmadara joka ilala mtoka mweshele mwasulema siwa mrudi wala wangu wabidi wadorisa ilisha umyeshi watu werizingamanya ala furja dore makoti ramba silence radio ambia silence radio karno wapa nafasi ngarumwambia woni venga waze watu nganyine entere yokaya remparani na mje rikensi rionesha wiri yokaya rendera toe madhalimu wala nangam amini yokaya ngarjo wasule daraja hiyo nangam amini yokare wasuli ngarjo watoa omuhimu ndo tokaya amini lane heni wakatirjo amini lana wabuhe mrujo kana irundi yaje yauni komori hairumbi na sorafa njema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.